Bila saya pakai Alora Pants ni, saya rasa sihat besok pagi tu. Saya susah tidur dengan bertaigu. Tapi sebelum saya pakai ni, sebenarnya saya pakai seluar Alora ni. Sebelum saya pakai ni, sebab saya memang ada masalah 3 serangkai ni. Walaupun saya maintain dengan sebuah hospital. Tapi biasalah, memang kita rasa tak sihat badan selalu. Hari-hari lah rasa letih, mengantuk. Tapi bila saya pakai seluar Alora ni, mana saya pakai start malam ni, saya pakai selepas saya beli tu, saya pakai. Besok pagi itu saya dah rasa saya sehat. Sehat ni macam mana tau? Biasanya kita ni selalu sebut saya rasa tak sedap badan lah, tak sehat kan macam itu kan. Tapi bila saya pakai Alora Pants ni, saya rasa sehat besok pagi tu. Rasa segar, rasa bertenaga. Padahal saya biasa je, cuma saya pakai itu. Satu lagi, saya pada malam itu saya pakai yang ini. Ni. Saya pakai macam mana tau? Saya tutup semua. Tutup semua, saya tarik ke atas, keluarkan hidung. Saya rasa firm, saya rasa sedap tidur malam itu. Saya tidur lena. Tidur ni memang masalah. Susah tidur. Tapi bila pakai yang macam itu ni, pakai yang ini, cara itu, pakai staff ni kan, saya tidur nyenyak malam itu. Bila kita malam tu tidur nyenyak, rehat betul-betul, besok pagi kita rasa sehat. Untuk maklumat dan info lanjut, boleh klik link yang ada di bio profil saya.